Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cirutha mugwanja na rwa iri tariki 21 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya. Katwambiririe na rugono rwa Kieba aria mutongeria wa kanisa ya Catholic Baba Mukembu niwe Francis atio gikugia Pope Francis kithiritwe gitumirwa ni Cardinal Kevin Farrell the mwecharu kiri na ndaika 35 Jumatatu rukiri na aria Baba Mukembu ujo ethiritwe agitutira mbajwa cibitarine imwe nthigurune ya Italy. Pope Francis athurirwe gitine kiu mwaka jwa 2013 ari wa magana jairi za 36 na mwakene jwa 2015 arariunga nthigurune ya Kenya aria ethirwe akiamukirwa bonene na kwite ari na ukuru wa miaka 88. Tugeta rugono rungi akuru Banjuri Ncheke bara bethiritwe bagichtenga na kwethirwa nandi bagitongerwa ni aruyaru ni bethiritwe bagichumiria bonene na muthoro kumania na muchemanio juria kanjwingi ya Njuri Ncheke ethirwe egithithwa na muchemanio jwa thithwa na gavana Mutumantu Ethinkia ara nandi bachumirite na kwethirwa bakiuga batikenerete onto bobo kinyanini na guko kwethirwa gukionania mpatho nene aria bau bari muchemanio nojo bethiritwe bakiugate akuru Banjuri na gutirari no tongeria bwao Antonia John Thega hari na rugono ru. Uteri nemwe nara mutindwa nara nkabana aratrima na itanantu na njori eterio uteri njori edia nenda kiraoni bio kuona udora ara kiraoni nara bara uteri na baatu toteto uteri na to ya nyumba njori ya tureru are oro keni na kira kenene kia tigania kanjori Ncheke ya tiani ridhato atureru are na ndirenda kuo nchero etiu kumona mchetho mundu ndirigirwo ngavana akiwa aba support na bira byonthe bakenda bakuma nchero ndirakuona kwina thina ibi byo tumabera aba support batu to support awo wita nchero oro nche murangeri nevela njorine nagetha no alubeta kathera nwe nevele no ndulubeta na atonenkete diaki toe ndukemereti ko te mundu alubeta abwirete kuroama kana kuremeretene digwo bantu bakuyi bandikite constitution njori yete constitution njori yeta na kia na metaratara ya kaurobe chao kana milioni kaurobe chao aikre ko yitara kinyara kunankanira diaki tukanankanira tutiwanga toeka miaka 10 miaka 20 njori yete yau twathinja gavana wetu kendete ka chiaja kana kenda wele wa boto kuwa wewe mwana mero na kinya zo tumete njori ojiari muntu umete njori na muntu ajiari njori kinya kenda atagulu abio na ije ndata ojieta toziate boboya wone anga tubau tikata kuremera itine kira gitikyo kira kebelero imote beleria tatanya rianja belia lubata none atwe belerie ndio na kakathera angatwa lubata ore merete gwo okethira no kwenda kuruta ngwena njori onaro yaro nonto nuo kalelete nyumba yu chanjori chionde na nuo na thabura nyumba chanjori chionde bau bange bonde batongoretwe ne broka muno kwanza yare morangeri ya gwencheni nayo are yana 30 na ataruta 30 na nende na okemba na ukerewe na nuichencheni mbiwo no to nuare wa mwana wa mtu Njuri Ncheke nuiche manto yau wake mboni anto bakwe ya kuthuma mbecha kerewe baterete haki beyerete mbecha kerewe riana nabo onaro yaro andiriano aro yaro wethe no kwenda kona njori na atongoria bau bawe ni wako nenkera bo njori utongorie manto nero kwenda unana no to tije ke ba murangeri nenche gathuru waigwa ngaria nawe muria ngara choka mumone wa mwerete ncheru leko mwerekeria ncheru ndetwaramberia renge ncheru no ntuboke ariko yakwa totera ntulume na becha nyinge muno na ndewa wa mutogia na orenge twetota ng'ambe nyinge naona cio
mwira na ite muumone akamata 30 aite muumone akaruto chene au aende ni ligo akaringa akiwa no Njoroge Ncheke na akiwa na kwariria Njoroge Ncheke ndani ya Meru. Gavana wetu mbere kabisa ni mwana wa Njoroge no ntwethe niona tongoretie Njoroge ya Meru yonthe na araruta ngwe na nene barabari o igitara yawe nende dikira nkomuromba Njoroge atongoria barabari kuo na bamenye. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mundigi nethiritwe akimeneria bunene uria wari minister wa ukaria bwandene kirithirikari nkuru ya Uhuru Kenyatta niwe Fred Matiang'i aranande ethiritwe akimwira na tigane buru na mantu jegie gutumiria na kwenda giti kia urais mwaka jwa 2027 bubu ne nyuma ya Matiang'i kwethirwa agichumiria na gutumiria bubu ate na kwenda giti kia urais 2027 na nethiritwe Mundigi nethiritwe akira Matiang'i achoke nterechia Nyamira ni ontu county u nethiritwe ikigaukana bunene amichokanirie. Mundu to Matiang'i ni wakuma Nyamira County. Nyamira County umundi alemesi county ya Nyamira ni alivana muno. Kwanja mena mbunge ya county igiri na tuage kumegwithania tuli ma senators ne kuremete anakuwa ni unuguo county ya Nyamira na county ya Kisii na mbanu mamemegusane maruwagira vuga takati muvakari kugu Matiang'i kavidari gaka na ambia arete county sivamwe na MC na sio county yake ya Nyamira MC sime na assembly igire maretu vandu vamwe nigira tuone ati wakande kuruta wira na vuvengi nitukumuria etikire kuwatira thikari ya William Ruto vamwe na professor nigira makande kuruta wira wega tondu kavidari gaka ni kavinda kawira tondu ningwenda kumwira miaka ino etigete iri na nuthu na ngai atukinyiria ni twisingia William Ruto tombise no kuruta wira wega ni mbise akawa vituka ko Matiang'i nambia gwatani andu make nigetha maoka matunga na imwana ile ciengia kwa iku taiki 2032 na ni mbise Mount Kenya tungigwatira raisi wetu wega ni twishanthi twakwa twina njamba yetu thini wa Mount Kenya tondu 2032 wakwa kwina njamba nyingi no ati every region ya kwina njamba yo no ati ngwena kuwa vitu na advantage twina njamba kale ni ya Embu ya Mount Kenya ambaye niyo Professor Abraham Kithure. Nawe munene wa riti ngugi obisine ya gavana wa Meru niwe Dr. Julius Mbijewe ne atumite ikanukia kiria kandarathi kwethirwa bagichoka ngugine kana county igatumira mawatho jarajare okubatunya kandarathi u. Mbijewe kagite ni ukauna ethiritwe akiromba MC kwethirwa bagikurukia budget ya mpongeri kurio nikenda kurigiria mbete u itigachoke rutererwa Nairobi. Murungamiri wandikwa obisine bwa gavana no Dr. Julius Mbijewe na ugite nandi na kwenda kandarathi bonthe barabe na kandarathi nene kaunti Meru betha bochoka ngugine mbere njuma kiumia giki na maabisa bonthe ba thirikari babiri kutho bakiagithio ntububu kiria ntubetu ba contractors baraba ingugine Meru County bali na ngugine na banenkeri document ciao na batirambiria ngugi kwendo bera mwanka jwa thirikari tigere meri iri jurikia na all the contractors ura withirite ya ingugi na bwite kwithia on the ground achereri muno njuma nonto otherwise baadhi ya county government tutenda teni kana twitikiria mantu yantu kwithira bagita na othao na at the same time nkiraga nabo chief officers betu na procurement team naromba kwitha batenenkanite document kana maratati ya yoritingo gendene ya county government ya Meru no monka barakisho ntobo no monka contractors be on the ground bakiritaga ngugi naromba kwitha batenenkanite document kana maratati ya yoritingo gendene ya county government ya Meru no monka barakisho ntobo no monka contractor members of the county assembly ba wondi uchionde ogeta ground kenda tuide yereta kwa checks and balances arane wanda administrator kuna sub county administrator na kuna department yo chiongwa kenda tumba kuya checks and balances na ensure ngugiria ikulitwa bobwega na kibara batokete mlatati na kugati bathirite gwita ngugi auga no mwanka mabisa bathirikari bethobetumwa nikenda kurikithia ati ngugi nitikite ukama na nkionga irati bukeja gutwika
we omba kwitha elected document county ya Meru no think uge on the ground akwire no monka monitoring and evaluation team it's okay